Assalamu alaikum, hurmatli No'xat qarji kanal qatnashchilari. Bugun kunga 29-oktyabr 2024 yil No'xat shahrina Kurugoyga keldik. Şol yerda liniyalar çizilib atgan, motorlar qarangizlar. Usular ishlab yotishadi. Robochilarchi. Qarangizlar. Polni nima chizibdir Kurugoygacha. Qanday chizgan bilmadimmi, biroq onday cho'ng ko'lamda chizibdir. Kurugoy, No'xat shahri Kurugoy. Qarangizlar. Allah razı olsun demekçiyiz. İşleşip yatacak buna. Bunlar adamlar işlep yatacak. Sular. Linyanı sızıptır. Qarangizlar. Adam sanıcılar koy işte otan. Robotçuların. Barınızlar No'xat şahrinden жалынуыз салам айтамыз. No'xаттың центрі бор-боры. Aylanma жолда тұрабыз. Кыргызча айтканда. Орысча айтканда Kurugoyдан. Qarangizlar. Bizga demoqchi bo'lgan kompaniyaning bankına jana Qaymoq sport klubuna teң razıyçılık bildiramiz. Bizga sponsor bo'lib yurishadi. Bugungi 29-oktyabr kungi ko'rsatuv аяқтайды. Bizden алсылай лайк босып комментарий жазып қойыңыздар. Қараңыздар. Барыңыздарга No'xat шаарынан жалынды салам айтмакчыбыз. Сызып жатышат. Болса эртең Кожомол менен 30-октябрда ачылат деп атат жол. Ачылып калса дагы көрсөтөт. Bizden алсылай лайк босып комментарий жазып қойыңыздар. Қараңыздар. İşlep жатышат. Нарықтарда иштеп жатат. Tinch болуңуздар, аман болуңуздар. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh.